Sa startne pozicije 1. Hoćemo li ih podržati večeras? Dajte aplauz, počinje teška! Ako Boga, idemo u još veći projekat Straparijade. U konjički sport uložili su pravo bogatstvo sa jednim ciljem biti šampioni Balkana. Kroz njihovu štalu prošla su brojna grla, ali jedno ih je posebno proslavilo. Stameni smoki uz koga su se mijenjali parci, a on je uvijek stajao i čekao novu vožnju. 15. juna ponovo ćemo na Đukića brdo u Slatini gledati najbolje štrapare regije u viteškoj borbi za tron Balkana. Koplja ukrštaju opasno brzi ćosići koji su nezaustavljivi u Pero Lakoj, a prate ih Mešići u Lakoj, te domaći tabor Đukića i Babića u Srednjoj. Situacija u najzanimljivijoj teškoj kategoriji još je neizvjesnija nakon pobjede Ducelje u Vrelima, koga sada pritišće Miro Jurilj i sve bolji Gas Petrol i Drvodex, te tabor Adana Medića i Sanice, koji u ovoj kategoriji ima najviše pobjeda. Usporita staza i bukove klade da će nam prave odgovore ko je novi šampion 2025. Organizatori za publiku spremaju bogatu tombulu i raspjevane lekiće koje prati zanosna banjalučka dama Marica Divljak. Dođite nam 15. juna u ponosnu Slatinu na tradicionalnu štraparijadu rođenih šampiona, kakav je tabor Đukića i Babića, koji nas je toliko puta uveselio do sada, da će nedjeljna štraparijada biti i najbolja potvrda svega toga. Čekamo vas! Mirsad pomaže, Lješnja, Ađinkadović je unutra sa njim i naš... Gledaj Šarca šta radi! Družili se u sve poteškoće i veliku žalost, ostali su u sportu. Četvrte nedjelje Stefana Simića. Susret mladosti iskustva sa jedne strane našeg prijatelja Lušavera. Vrhunski stručnjaci za konje možemo poslovno. Izravno bilo, šli su sa njim. Konje srednje kategorije, Dorota, Šoko i Beča.